Pules meliatas news neno natuin hita ikutin an bilasi maplodi nekaf. Nako kanal YouTube YKB wab meto. Atnen alus neno mabeti an bi sulat wasiat. Laini nakanak am kisonai mansianane. Masui kan bi na Yohanes naka posam faun ela mese talantia naka posam sio ela won hamnua. Ma antopus niukit mabeti an bi ela nim. Lain hananak oke teusif Yesus an poineki sobe katila mafanu kanalu mana Pilatus nak niosin am kisonai mansian nane. Babi menekat an bi menekan usif Yesus. Na Pilatus neuk no klasi nino. In kanitfa usif Yesus in sana. Onanete inanloim henati inafitin usif Yesus. Mes ineka no elbon natuin hanbuin ma'baf na kawale atuni ang fauci. In an sa namilanan henati karuleko atuni ang faucin loim natuin lomin. In an toti henati karuleko inafitin usif Yesus an bineno naik Paskah. Onle atuni asanat bian le inafitin an bineno naik Paskah. Na Pilatus intutis nane kama simova. Onane te na Pilatus neki usif Yesus neosin le in mapake na lali neki vet kone kanalu. Mama sobe neki kasunat ay katila. Henati na to nani niwale atuni ang fauci. Na Pilatus nak neosin am kisonai mansian nane. In kanak famnak am kisonai usif Yesus. Inakamnak am kisonai mansianane. Henati an fani on hantutis han sakuit neo ale atuni ang faucin. Henati sinatenap niki tenap aleko. At fani on mansian hitso tatenap tiki tenap lekot. Henati kais at mahakamuin esnokes. At fani on mansian soala kit matola mamatuntakun esnokes. Pa ang faut le nem neo na Pilatus an lumi henati an kus na peti usif Yesus an bihaw nehe. Onanete hanbuin nak am kisonai mansianane nak niukit alakit henati kais tak mate ale lasi alekot. Kais tak mate lasi matola matuntakun. Kais tak mate lasi halak an biti munik neno. Usif Yesus an mate an bihaw nehe an fani on saksit niukit henati hit alakit palsai maatola usif Yesus maatuntakun esnok es henati hit alakit mabeno ala esnok es ang knino antu mantiano kit online nane kaisat nikan henati at like at subscribe at wo matwati niut via binusin henati an fani on saksit niu beno alekot. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.